Tariki 24 Gicurasi duhimbaza Bikira Mariya umubyeyi utabara abakristo. Turahimbaza kandi mutagatifu Donasiyani uwahowe Imana, Rogasiyani uwahowe Imana, Seriviri uwahowe Imana, Dioklesi uwahowe Imana, Yohani wa Prado umusaserdoti n'uwahowe Imana, Visenti wa Relinsi umusaserdoti. Turahimbaza mutagatifu Yohani wa Prado umusaserdoti n'uwahowe Imana. Yohani wa Prado yavukiye i Morogo Bresco muri Hispania. Yize muri kaminuza ya Salamanca. Hanyuma yinjira mu bafransiskani batambara inkweto. Bamuha kujya kwigisha muri za paruwasi ariko ataha muri monasteri. Kuko rero yari hafi ya Maroc muri Afrika ya ruguru, yigira inama yo kujya kwigisha ivanjiri abayisilamu. Aho abereye mukuru wa monasteri, abanza koherezayo abafransiskani babiri, bibananiye baragaruka. Nuko asaba uruhushya i Roma, araruhabwa, ajyayo. Agerayo n'abandi babiri mu mwaka wa 630. Babanza kwigisha aho abespenyoli bategekaga, ahindura benshi. Aho bigeze bajya no muri Maroc itegekwa n'abayisilamu. Batangiye kwigisha barafatwa. Abayisilamu bagerageza kubatesha ubukristo, bagenzi be barabuhakana, we aranga baramwica. Yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Benedicto wa 13 mu 1728. Inama twamukomoraho niyo gupfa aho guhakana ukuri gutagatifu. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Imansi mu Bufaransa turahimbaza abatagatifu Rogasiyani na Donasiyani abahowe Imana. Bavaga indimwe, bombi bapfira Imana ku ngoma ya Dioklesiyani. Muri Istiriya turahimbaza abatagatifu Seriviri, Dioklesi na bagenzi babo bahowe Imana. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.